Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün oktyabrning 7-si bazar ertasi kuni biz sizlarga Ukrainada ve dunyoda olib kechgan voqealar haqida ta'rif etmege hazırmiz. Bugundan basta ordu ve kuvvetler keri çekilmesine başlanmak gerek. Söz Donetsk vilayetining Petrovsk ve Lugansk vilayetining Zolote Dort kasabalari haqida ketdi. Bu qarar oktyabrning 1-inde Minsk'te Donbass'ta vaziyetning tinch chizilmasidan uch taraflı kontakt gruppasının oturuşundan alındı. Esnas iki basamaktan ibaret olacak. Birincisi iki taraftan ordu keri çekilivi. İkincisi mühendislik yapılarının sökülüvi ve topraklarının minasızlaştırılıvi. Bundan gayrı bölgede ateşni toxtatuv rejimi bir hafta davamında saqlanmak gerek. Qaydetilgan şartlar yerine ketirilmegen taqdirde kuvvetlerinin keri çekiliv esnası toxtatılacak. Bu haqda Ukraina Mudofaa nazirligi bildirdi. Milliy polis muavini ordu keri çekilmesine bakmadan kasabalarda Ukraina polisi qalajak deb inandırdı. Nasional politsiya залишиться тут. Milliy polis mында qala ve işlemege devam edecek. Bunun ile mında acele qarşılıq göstergen takımlar çalışa ve biz onlarını kuvvetleştireceğimiz. Al-hazırda milliy polisden 19 kişi qoşamız. O'znev betinde Zolote Dort kasabasının 19 sakini Ukraina prezidentine mektup yazdı. Ular harbiy nuqtalardan Ukraina askerlerinin keri çekilmesini toxtatmaga talap etdi. Ularning aytganına ko'ra, ular kasabada vaziyetning finallashuvidan qo'rqalar. Petrovsk ve Zolote Dort kasabalarında kuvvetler keri çekilmesi bir haftaga kaldırıla. Sebep boyvikler anlaşmalarını bozgan deb bildirdi. Ukraina tashqi ishlar naziri Vadim Pristayko, nefbeteki intiluftek bu bölgelerde tinchlik olgan taqdirde olacak. Pristayko'nun aytganına ko'ra, Ukraina silahlı kuvvetleri askerleri keri çekilecek. Ama fortifikasyon inşaatlar kalacak. Ve eğer şartlar yerine ketirilmese ya da tecavüzi hareketler olsa, Ukraina askerleri evvelki mevzilerine qaytajaklar, dedi Nazir. Bugün kuvvetler keri çekilmesi esnası başlanmak gerek edi. Yazık ki ama birkaç gün evvelsi Petrovsk ve Zolote kasabaları ateşke tutuldu. Bizim kararımızga göre ise kuvvetler keri tek 7 gün tinchlik olgan son çekilmek gerek edi. Endi nevbeteki 7 tinchlik gününü olmasını beklemelimiz. Bu taraflarının ciddi niyetlerini gösterecek. Inqirazga qarshi isyan birden bir qaç memlekette ekologik narazılıklar başlandı. Londrada 21 faal yakalanıldı. Teşkilatçılar radikal ekologik hareketi. Onların tarafdarları Berlin merkezinde yol hareketini kapattı. 100'ge kadar kişi hükümet mahallesinde toplaşıp Большая Zvezda meydanı tarafına yol aldı. Aksiya iştirakçıları etraftaki muhitni korumaga tırışa. Ular memurlardan fevkulade iklim vaziyet ilan etilmesini talap etti. Faaller 2 hafta davamında narazılık bildirecek olalar. Bu gibi aksiyalarda Paris ve New York'ta olacak. Trump impeachment davasında yanı şatlık. Amerika Birleşken Devletleri'nin Ukrayna'daki sabık elçisi Kongress'te şatlık etmege razı oldu. Ukrayna'da Mariya Yovanovich kadensiyasını Prezident Donald Trump Mayıs ayında toxtattı. Endi Yovanovich de bu davaga çekildi. O Kongress'te oktyabrning 11'inde şatlık etmege razı oldu. Volodymyr Zelenskiy'nin telefon söhbeti vaqtında Trump Ukrayna'da sabık Amerika vice-prezidenti Joe Biden hususunda taqiqat kechirilmesini istagan. Demokratlarning bildirganiga ko'ra, tamam Biden 2020 senesi Amerikada kechajak prezident saylovlarında Trump'ning raqibi olacak. Zelenskiyga doğrudan baskı yapılmasının isbatlari olmaganına bakmadan Amerika Birleşken Devletleri Kongressi prezidentning impeachmenti başlanması haqında ilan etdi.
Уч Алим Уильям Кейлен, Питер Редклифф ве Грег Сименса. Тибиет ве физиология сасында Нобель мукафатына алды. Мукафат узвиет ужерелерінің оксиген мевжиетіне реакциясы сасындаки тетқиқат ичун берілді. Алимлер $900 алажақ. Кечкен сене тибиет сасында мукафатны америкалы Джеймс Алисон ве япон Тасуку Хонзе алды. Мукафат рак хасталығының муқавемет тедевелев кешіфі ичун берілді. Бұл афта да физика, химия ве эдебият саларында мукафатлар берілмек керек. Жума күні есе барышық Нобель мукафаты сайбы еле етілежек. Берілген мәліматқа көре, оның свеч экология фали Гретта Тунберг ала біле. Доған күнінде укюс. Киевде Русь елшілігі янында Владимир Путинның шахси байрамына бағышланған перформанс кечірілді. Азат етілген саяси мобюслер керчек олмаған махкеме отырышында Русия президентіне қаршы шатлық етті. Фалер Русия Федерациясының тәжавуз әрекетлерінден зарар көрген мемлекетлерінің байрақларына кетірді. Махкеме отырышы укюм илян етілмесінден екіленілді. Онда не Өмірлік апис. Freedom House халқара ақ ұқу құру жетішкелетінің малюматына көре, бүгінді Кремльдің аписханелерінде 88 Украин ве Қырым татар тұтылмақта. Может, этот видеоролик дойдет до него? Белкіде бұл видеоны көріп, о Украинада девлетіміздегі ве дегер мемлекетлерде мисал оларақ Суриядегі вазиетіні біліп, ұнытмағанлар бар олғанын аңлар. Гурджистан аляда женгтен озыне келіп оламай. Чеченистанда аляда басқылар девам ете. Ич кімсе ұнытылмаған ве біз бұны қаталатмаға девам етежекміз. Мен умут етем дегілде, мен инанам бір күні келер ве біз махкемеде керчектен Путинге қаршы шатлық етежекміз. Олар бұңа Русия әдлиесі дейлер, амма бұл инсан тағдирны йоқ еткен бір машнадыр. Балаларны исе оксус қалдыралар. Катарда екінші медаль uzun сычырав ярышларында Украин спортчысы Марина Бехраманчук Катардаки Янгыл атлетикадан дүния чемпионатының соңғы күнінде күміш медаль әлде етті. Оның нәтижесі 6 метр 92 сантиметр олды. Бұл ақта Украина Милли Олимпик акимияты хабер еті, бұл нәтиже Марина үшін бұл мевсімді ән әйе олды. Дүния чемпионы алман спортчы Малайка Михаба олды. Оның нәтижесі 7 метр 30 сантиметр. Після 2 спроб, коли я вже змогла Бір қажденемеден соң азмычоқ мәсас ве ән күчлі рақиплер кем олғанын анладым. Мен тек бір шейін анладым. Мұны медаль. Оны әлді етме керекім ве сычырағанымда да бір қач сантиметр қошмалым. Урметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл соңки хабермасы да чо хаберлерні сізлер UA TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UA TV-лі олыңыз ұзыңызге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, яранға қадар көрішкенде.